Originalna, jednostavna i lijepa. Moja ćirilica. Uređuje i vodi Ljubica Vukićević. Dobar dan, poštovani slušaoci i prijatelji. Ovog utorka imamo zaista izuzetnu priliku da naša gošća bude predsjednica Skupštine glavnog grada i doktorica pulmologije na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Crne Gore, doktorica Jelena Borovinić-Bojović. O svim aktuelnostima vezanim za funkcionisanje uprave našeg grada i skupštine, o inicijativama i nekim novim rješenjima za glavni grad, ovog utorka pričamo sa gospođom Borovinić. Gospođo Borovinić, dobrodošli u naš radio. Hvala, bolje vas našla. Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Ćirilica i naše dragi prijatelje. Zaista mi je drago što ste tu i evo moram da kažem i zaista izuzetna čast da možemo da porazgovaramo o svim nekim problemima vezanim za i uopšte funkcionisanje glavnog grada, ali koje su sad prevaziđene, ali i o nekim novim perspektivama. Pa da napomenem da nakon prevazilaženja krize u lokalnoj vlasti čini se da ste započeli drugi mandat sa još većim entuzijazmom da pomognete glavnom gradu da bude bolje mjesto za život svih nas. Koje su to ključne oblasti u kojima želite da djelujete, da kažem u ovom novom obnovljenom mandatu? Hvala vam. Pa mi smo u suštini u prošlom mandatu mnogo toga započeli, ali mnogo toga je i ostalo naravno i za ovaj mandat. U svakom slučaju, ono što ćemo raditi u narednom periodu kada je u pitanju Skupština glavnog grada, što i jeste moje osnovno zaduženje, jeste svakako rad na zakonima lokalne samouprave, na usavršavanju radnih tijela i usavršavanju sjednica Skupštine glavnog grada. Učinit ćemo maksimum koliko možemo da postignemo još veći stepen transparentnosti rada Skupštine i da približimo Skupštinu glavnog grada što više građanima i građankama Podgorice, što je i bila moja osnovna ideja i u prošlom mandatu. Zašto je to važno? Jako je važno, zato što se upravo u Skupštini glavnog grada donose sve one odluke koje direktno imaju uticaj na kvalitet života građana i građanki Podgorice, a nažalost oni u prethodnom periodu dugi niz godina uopšte nisu imali prava i načina da učestvuju i prate plenume, odnosno sjednice zasjedanja Skupštine glavnog grada, što smo u potpunosti sada promijenili. Dakle, sjednice su sada potpuno transparentne, one se prenose, građani i građanke mogu da daju svoje sugestije, mišljenja i da na svaki način mogući učestvuju zapravo direktno u praćenju i samom radu Skupštine glavnog grada. To je sa jedne strane. Sa druge strane, kao što ste lijepo i sami rekli, glavni grad je jedan ogroman sistem, veoma kompleksan, veoma zahtjevan. Uloge u vlasti, u glavnom gradu, vjerujte, su izuzetno zahtjevne i kompleksne i ni malo nisu, bar što se mene tiče, ja nisam ni malo to doživjela kao bilo kakvu privilegiju, nego kao veliku obavezu prema građanima i građankama Podgorice, tako da pred nama su veliki izazovi, mnogo rada, mnogo truda, mnogo zalaganja i ja vjerujem da ukoliko budemo radili posvećeno, ukoliko budemo radili onako kako sam ja jedino navikla, a to je zaista punim srcem i sa velikim entuzijazmom, očekujem da ćemo moći da bilježimo određene rezultate u narednom periodu. Ono što je najvažnije, čini mi se napomenuti, jeste da je kriza koja je ranije bila, je li tako, a koja je negdje zakočila taj započete projekte, sada uspješno prevaziđena. Tako je, potpuno ste u pravu, bili smo svi svjedoci, nažalost, tog dešavanja i te krize koja je dovela do prijevremenih izbora u Podgorici, koje građani Podgorice nisu željeli i nisu tada tražili. I, nažalost, desila se situacija da smo imali izbore, što je po meni bio pogrešan izbor u potpunosti iz prostog razloga što je određene aktivnosti i dinamiku razvoja grada zaustavio za jedan određeni vremenski period, moram vam reći ne tako mali, jer svi uglavnom misle izbori će biti datuma tog i krećemo sutra ujutru ponovo. Nije to tako, to su procesi koji traju, koji imaju svoje ozbiljne periode i koji stopiraju sve one aktivnosti koje zapravo jedine i zanimaju građane i građanke Podgorice. Dakle, manje bavljenja po meni nekom
direktnom politikom i strategijom, a više se treba baviti samim građanima i građankama i posvetiti se njima i njihovim problemima. Čini mi se da smo sada na dobrom putu da postignemo određenu političku stabilnost u glavnom gradu, koja je elementarni preduslov kako bi sve one obećanja predizborna i sve one planove o kojima smo govorili građanima mogli da realizujemo. Bez političke stabilnosti nećemo biti u prilici da realizujemo sve ono što smo zamislili i zaista vjerujem i nadam se da će ovoga puta biti malo drugačije. Koje su to ključne oblasti u kojima želite da djelujete sada, da kažem, i šta je ostalo, šta je ono od ključnih i najvećih problema koji su ostali neriješeni? To je najviše pitanje za samog gradonačelnika, jer su gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika odgovorni za izvršnu vlast, ja za zakonodavnu. Ali svakako, obzirom da se radi o konstitutivnoj vlasti i da je vlast u Podgorici, vi znate, sačinjena od više subjekata koji participiraju praktično... Mislila sam da možete govoriti o ime koalicije. Apsolutno, tako je. Pa ja i hoću da naglasim to. Obzirom da je, vi znate, procenat osvojenih glasova u Podgorici ispred koalicije za budućnost Podgorice je bio jako zavidan. Naša uloga je svakako velika i cijeli tim ljudi koji se bavi određenim konkretnim poslovima, dakle govorimo o sekretarima, sekretarijatima, važnim funkcijama u glavnom gradu, a koje koalicija za budućnost Podgorice u ovom trenutku pokriva i za koje je odgovorna, funkcioniše prilično dobro, funkcioniše skladno i pred nama su generalno veliki izazovi. Dakle, osim toga što imamo probleme sa saobraćajnom infrastrukturom o kojima smo govorili mnogo puta i ranije, imamo svakako pred sobom mnoge kapitalne projekte, investicije o kojima ćemo u narednom periodu obavještavati redovno javnost, a koje su planirani projekti. Naravno, one teme o kojima smo uvijek govorili, to su energetska efikasnost, zelena agenda i ono što ja nikada ne zaobilazim i što negdje jeste dio i mojeg portfolija u Skupštini jeste briga i afirmacija sporta i kulture kao posebno važnih oblasti za funkcionalnost jednog grada, a osobito glavnog grada. Briga o vulnerabilnim kategorijama, o socijalnim kategorijama. Dakle, to je jedno ogromno široko polje, široka lepeza aktivnosti koje će se po određenom programu sprovoditi u narednom periodu. Dobro, pa eto vidimo na osnovu vašeg odgovora da građani Podgorice mogu da se raduju jer u najavi su kapitalni projekti, ali dobro, ako biste nešto, možda ćemo u nastavku emisije čuti nešto više o tome, a da sada načnem i ovu jednu problematičnu temu za sve nas, za građane Podgorice, riječ je o izgradnji kolektora. Puno se o tome pričalo, čini mi se da je projekat predvidio izgradnju u februaru 2025. godine, jel tako? Već je taj rok probijen, međutim zbog protivljenja Botunjana i predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića vidimo da je taj projekat pauziran. Svima je jasno da nam je zaista neophodno da što prije počne izgradnja modernog i novog kolektora. Kada možemo očekivati gradnju kolektora? Da li nešto možete da kažete o tome? To jeste jedno od jako važnih pitanja u glavnom gradu. To je projekat koji je započet značajno ranije, još za vrijeme prethodne vlasti i tada je koncipiran kao rješenje koje je nama prosto stavljeno, pred nas je stavljeno na sto kada je već bilo finalno završeno i kada je cijeli projekat bio potpuno precizno definisan. Tako je, bukvalno tako. Tako da mi smo tu bili dosta dovedeni, što se kaže, pred svršen čin. Radi se o velikim sredstvima novčanim koja treba da budu uložena i koja su negdje investicija Europske delegacije koja donira glavnom gradu, izuzetno važan projekat. Sa druge strane, gradonačelnik je više puta govorio u prethodnih 2 mjeseca o tom projektu u smislu da je obavio veliki broj razgovora, čak i tamo na licu mjesta sa Botunjanima i da su imali određene ozbiljne nedoumice u razgovorima sa tim građanima oko same lokacije, izvođenja projekta i započinjanja samog projekta. Ja vjerujem i nadam se da će se sigurno u narednom periodu naći najbolje moguće rješenje da budu svi zadovoljni.
Dakle, važno je da i građani Podgorice i građani Zete budu zadovoljni ovim rješenjem. A nadasve je važno da shvatimo i razumijemo ekološki značaj izvođenja ovog projekta u odnosu na ona rješenja kojima sada u ovom trenutku raspolažemo. Postavlja se ozbiljno pitanje kolika je zapravo šteta, a ja vam moram reći da je ogromna, od onog rješenja koje trenutno egzistira u Podgorici i rješenja koje trenutno imamo, a koje dovodi u pitanje svakodnevno ekološki status glavnog grada. Dakle, ovdje se radi o jednom opštem zajedničkom interesu, višem interesu koji prevazilazi teritoriju grada, bilo jednog, bilo drugog. Dakle, zato je jako važno da se zajedničkim naporima, po meni, i vladinog nivoa, dakle državnog nivoa i lokalnog nivoa, koji bi morao da pronađe tako je najbolje moguće rješenje kako bismo mogli da krenemo u ozbiljan proces realizacije ovog veoma važnog projekta. Nadajmo se da će što prije biti moguće takvo rješenje. Iskreno se nadam. U pravu ste kada kažete da postoji viši nivo, viši interes. Tako je. Jeste, koji prevazilazi možda neke lokalne interese. Apsolutno prevazilazi lokalne interese, vjerujte, apsolutno. Dakle, ovdje se više uopšte ne radi isključivo interesima glavnog grada ili interesu opštine Zeta. Ovo je jedan projekat koji je kapitalni i koji će imati svoje posljedice pozitivne, sad ne mogu reći posljedice, nego koji će jednostavno imati svoje reperkusije na državni čitavi nivo. Tako da lično smatram da je važno da se djeluje. Znate, inače, veliki broj projekata u glavnom gradu u suštini je apsolutno u zavisnom položaju od državnog nivoa. I ukoliko ne postoji dobra komunikacija između nivoa glavnog grada i državnog nivoa, onda nastaju problemi. Dakle, jako je važno da imamo izuzetno dobru komunikaciju sa vladom, sa pojedinačnim resorima, jer veliki broj projekata i veliki broj planova, a i veliki broj problema može se isključivo riješiti sinergijom između državnog nivoa i lokalnog nivoa. Nedavno je usvojen budžet glavnog grada koji iznosi 153 miliona eura. Tako možemo reći da je gradska administracija bila stvarno vrijedna. Riječ je o velikoj sumi i glavni grad je dobro poslovao. Koje su neke prioritetne oblasti za ulaganje po vašem mišljenju, koje osim kolektora, naravno, mada su tu negdje investicije već opredjeljene, ali će sigurno biti još dodatnih ulaganja? Budžet je nikada veći, 153 miliona, ali moram isto tako s druge strane da napomenem da je budžet, nažalost, rađen u izbornom procesu. I svaki budžet, koliko god da je maksimalno dobro pripremljen i da je ozbiljno rađeno na njemu, u obzirom da je rađeno u izbornom procesu, ima određene slabe tačke koje ćemo morati da preveniramo u narednom periodu. Postoji veliki broj projekata koji su prethodno već definisani i za koje su opredjeljena određena sredstva i koji se nalaze u kapitalnom budžetu. Recimo konkretno ja ću vam reći da je Koalicija za budućnost Podgorice još u prošlom mandatu započela i značajno doprinijela da se pokrenu dva veoma važna projekta. Jedan se zove Gradski stan i on je jako važan, po meni jako važan projekat zato što on bi omogućio mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje da dobiju stanove u Podgorici po nekim realnim i prihvatljivijim cijenama od onih koje su tržišne. A zašto je to važno? Važno je zato što mi stalno govorimo o tome kako treba zaustaviti odliv naših kadrova i kako je važno da mlade ljude, kvalitetne, prepune znanja i željne rada zadržimo u našem gradu i zadržimo u našoj državi. Da bismo mi to uspjeli da uradimo, mi moramo svakako da im obezbijedimo neke adekvatne uslove. I Gradski stan je prosto, eto tako ću se izraziti Bogom dan, kao jedno ozbiljno rješenje koje može da pomogne u konkretnom rješenju ovog problema. Sa druge strane, inicirali smo izgradnju sajmišta. Vi znate da Podgorica nema sajmište, da se svi sajmovi od sajma knjiga pa svih ostalih dešavaju u garažama, praktično Big Fashiona i na raznim drugim improvizovanim lokacijama, što zaista ne dolikuje i ne priliči glavnom gradu. Dakle, smatrali smo da je jako važno da Podgorica dobije jedan ozbiljan projekat, jedan
objekat koji će moći da primi veliki broj onih ljudi koji dođu u Podgoricu ciljano sa određenim poslom, ne samo kada govorimo o sajmovima konkretno, nego i raznim drugim događajima, manifestacijama koje se dešavaju i treba da se dešavaju u glavnom gradu, tim prije što stalno govorimo i svi nadamo se da ćemo imati evropske integracije i ulazak Crne Gore i naravno samim tim i glavnog grada u Evropsku uniju 28. godine, kada će biti jako važno da imamo određene spremne objekte i projekte koji će moći da odgovore izazovima koji su pred nama. Tako da, ja sam samo napomenula 1 ili 2 projekta, ali postoji veliki broj projekata. Znate, dosta se govorili o rekonstrukciji Podgoričanke, koja jeste, ona je, taj projekat također je jedan od kapitalnih projekata koji su planirani, saobraćajna infrastruktura, podzemne garaže, o tome smo mnogo govorili u prethodnom periodu. Nažalost, one su bile usporene u najvećem procentu zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koje smo zatekli u glavnom gradu i mnogih drugih problema prosto koje smo zatekli. Dakle, one su također planirani projekti. Zelene površine, dakle zelena agenda, kad je u pitanju Podgorica, planirano je nekoliko ozbiljnih projekata kada su u pitanju parkovi u Podgorici. Tako da, kažem, pred nama ima ogroman broj projekata, ali svakako ono što će biti, prestoji veliki posao i ono što će biti neophodno i jako važno jeste timski rad, jeste veliki rad i disciplina. Jednostavno mora da se radi. Pa ovo su zaista lijepe vijesti za građane Podgorice, da ćemo dobiti novo sajmište i eventualno novu robnu kuću i naravno i ovaj prvi projekat o kome ste govorili također koji je veoma važan. A sada da govorimo i o nekim problemima, da smo načeli evo u prvom ovom dijelu emisije dosta problema, ali čini mi se da nismo spominjali onaj standardan problem sve agresivnije urbanizacije. Čini mi se da nekako te nove zgrade praktično niču pred našim očima, da to više niko ne može da kontroliše. Ako ne prolazite Podgoricom nekim dijelovima 15 dana onikne neka nova zgrada. Ja sam, vjerojatno smo svi svjedoci toga. Kako zaštititi preostale zelene površine i grad od agresivnije urbanizacije, kako zaustaviti moguće nelegalnu gradnju ako je još uvijek ima. Imate li neki uvid i planove u vezi s ovim veoma ozbiljnim problemom? Jeste, pa lijepo ste i sami rekli u najavi ovog pitanja da mi praktično svakodnevno svjedočimo situacijama u kojima samo preko noći praktično su nicale nove stambene zgrade, novi cijeli stambeni blokovi i da je to nekako sve nespretno i na brzinu praktično rađeno bez nekog specijalnog plana i projekta i programa koji bi trebao da prati izgradnju svaku ozbiljnu izgradnju u glavnom gradu. Nažalost, mi smo svjedočili godinama unazad takvim situacijama. Ja bih to nazvala jednom vrstom i građevinske mafije, da budem potpuno transparentna i otvorena, koju niko praktično nije kontrolisao. I sada naravno imamo posljedice tog dešavanja. Imate čitave blokove stambenih zgrada u kojima recimo nemate ništa osim stanova. Znači nemate vrtić, nemate školu, nemate poštu, nemate sve one neophodne sadržaje koji život u nekom stambenom bloku čine elementarno pristojnim. I to je problem sa kojim smo se mi također sada susreli. Tako da krenuli smo upravo i u tom pravcu rješavanja tog problema. Tu je naravno također uključen državni nivo, jer svakako to ne bi moglo bez njih. Ali kažem, naše su aktivnosti upravo u tom smjeru predviđene, dakle da se ti blokovi koji već postoji, koji su nažalost tako urađeni kako jesu, oplemene i prilagode potrebama onih koji tamo žive. Jer bez toga ti stambeni blokovi nemaju nikakvu vrijednost i više bih rekla da imate situaciju u kojoj imate jednog čovjeka koji je vlasnik 10 stanova koji su zatvoreni, sa druge strane imate mnogo mladih, evo ovih bračnih parova o kojima sam ja govorila, ja ih poznajem sijaset, moram da vam kažem, koji rade ozbiljne poslove, a nemaju elementarno stan.
Ili su iznajmljenim stanovima. Ili žive u iznajmljenim improvizovanim stanovima, plaćaju visoke cijene, kirije i tako dalje. Dakle, to je stvarno jedan, nažalost, rezime onoga čemu smo svjedočili u prethodne 3 decenije i što sada prosto treba dovesti, izvesti definitivno pred lice pravde. Jer ukoliko se to ne desi, nismo u suštini riješili problem. Prosto to je tako. Ja stvarno vjerujem i nadam se da ćemo svjedočiti u skorijoj budućnosti ovakvim epilozima gdje ćemo moći da kažemo konkretno i da konkretno mjerljivim podacima znamo i konkretnim imenom i prezimenom kažemo ko su konkretno ljudi koji su prosto koji snose određenu krivicu za ono što se dešavalo u prethodnom periodu, a čemu svakodnevno mi svjedočimo. Za devastaciju prostora i tako urbanistički haos. Jer, mislim, stanovi su neophodni, neophodno je graditi stanove, ali to sve mora da bude u skladu sa prostornim planom i potrebama. Ali to ništa nije tako, nažalost, rađeno i sada, vidite, dolazimo u jednu potpuno apsurdnu situaciju da nas veoma često kao vlast koja traje tu unazad nekoliko godina optužuju upravo oni koji su doveli do te devastaciju prostora. Evo i nekih lijepih inicijativa koje ste već pokrenuli, a riječ je o izgradnji spomenika i spomen obilježja. Tako je planirano da se gradi spomenik piscu Borislavu Pekiću i spomen obilježje međuvjerskoj toleranciji. Pa eto, vidjela sam baš da ste na svom Instagram nalogu napisali evo ovako će se Podgorica odužiti zaslužnim građanima. Znamo da je Borislav Pekić rođen u tadašnjem Titogradu ili tako. Tako je. Tako je, pa ja sam baš i u plenumu govorila prilikom izglasavanja ove po meni veoma važne odluke, jer kultura je nešto bez čega nema ni jednog naroda i to moramo da shvatimo. Da je podizanje spomenika Borislavu Pekiću elementarni dug Podgorice prema jednom ovako velikom srpskom piscu koji se rodio u Podgorici i koji je za sobom ostavio jako veliki, obiman i ozbiljan opus. Dakle, da je samo jedan od tih romana napisao, a ne onoliko koliko je napisao, da su samo godine koje su pojeli skakavci, bilo bi dovoljno da Podgorica ima ogromnu obavezu prema ovom piscu. I moram sada da vam kažem ovdje u programu da je inicijativa za podizanje tog spomenika u suštini meni došla od strane nekolicine građana koji su tražili prijem kod mene nekim potpuno drugim povodom. Dakle, ja sam u prošlom sazivu svake nedelje primala, to radim i ove nedelje, građane koji imaju svoje probleme, žele da dođu kod predsjednice Skupštine, da kažu šta su njihovi konkretni problemi, da iskažu svoje zadovoljstvo ili negodovanje, jednako i jedno i drugo, nama je jako važno da imamo direktan kontakt sa građanima i tom prilikom desilo se da je nekoliko njih prilikom dolaska kod mene na razgovor pomenula kako prosto oni vjeruju i smatraju i misle da bi trebalo da Podgorica ima spomenik Borislavu Pekiću. To je za mene, prvo, to se potpuno slagalo sa i mojim ličnim, intimnim mišljenjem o tom pitanju i naravno to je za mene bio dodatan impuls da se podnese inicijativa za podizanje spomenika Borislavu Pekiću i evo sada možemo da svjedočimo i situaciji da je ta odluka konačno prošla Skupštinu glavnog grada. Što se tiče podizanja spomen ploče u znak međusobnog uvažavanja, tolerancije i suživota u Podgorici različitih koncesija, ja sam na tu ideju došla tako što vi znate da svakog 8. maja Markovdanska litija ide ulicama glavnog grada i to je predivan događaj. Ja sam lično uvijek učestvovala u toj litiji i kad god sam bila u prilici i kad sam bila u Podgorici i da ta litija godinama već unazad, zahvaljujući blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju koji je obnovio, dolazi do kuće Đečevića u Staroj Varoši koji čuvaju, tako je. I naravno postoji jedna legendarna fotografija, mogu tako da kažem, koja je nastala prilikom prvog susreta posle mnogo godina mitropolita Amfilohija i Halida Đečevića, kojom prilikom je njemu predstavnik porodice Đečevića kazao pa dobrodošli, čekali smo vas ovoliko godina.
Tako da zaista jedan po meni važan simbol budući u Podgorici koji će svjedočiti tom međuvjerskom suživotu i toleranciji koji je Podgorica oduvijek baštinila i sigurno sam da će oduvijek baštiniti. Jeste, međusobnom uvažavanju i ljubavi. Ja sam na jednoj Markovdanskoj liti slušala baš mitropolita Amfilohija o tome kako je porodica Đerčević sačuvala dijelove te stare crkve i još uvijek čuva, ili tako, ja mislim da je još čak i u planu da mitropolija obnovi tu crkvicu, bar ono što je ostalo od nje, i to će zaista da bude prekrasan svjedok kako možemo da se međusobno uvažavamo i volimo u ovom gradu, jeste. A kada već smo započeli ovu temu, moram da napomenem, to je negdje poznato i vi to naravno i ne krijete, da ste vjernice Srpske pravoslavne crkve, njeno duhovno čedo. Vjera i duhovnost vam je veoma važna, ne propuštate ni jedan vjerski praznik da budete sa porodicom u hramu Hristovog vaskrsenja, što je po mom mišljenju zaista vrlo lijepo. I kad već pričamo o tome, ne mogu da ne spomenem neke navode u nekim medijima o novim urbanističkim planovima koji su vezani za gradnju novih crkava i novih nekakvih, ili tako, pridruženih objekata crkvama. Neću da citiram te medije jer ne znam koliko su precizni, zato želim vas da pitam o čemu se radi, je li to istina, jer čini mi se bili su neki zlonamjerni navodi u tom smislu, eto opet glavni grad ustupa crkvi neke površine, na osnovu čega. To su projekti koji su rađeni godinama unazad i planovi koji su sada u finalnoj fazi izrade. Mi smo i u prethodnom sazivu imali sastanke sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom vezano za izgradnju određenih objekata i u detaljnim urbanističkim planovima nalaze se određena precizno mjesta za izgradnju konkretno određenih crkava, odnosno objekata. Dakle, precizno je definisano. U narednom periodu mi ćemo svjedočiti i samom završetku radova na detaljnim urbanističkim planovima i finalnoj realizaciji tih planova. Tako da razgovori su između izvršne vlasti i mitropolije, kažem, se vodili u prethodnom periodu i u ovom, i sada su aktuelni, tako da ono što je bilo u medijima vezano za izgradnju određenih objekata apsolutno je tačno i ne radi se sada ovdje o nekom, kako da kažem, ustupanju prostora glavnog grada. Ovo su projekti koji se rade, opet kažem, u dogovoru sa Ministarstvom za prostorno planiranje i kapitalne investicije. I to su projekti, kažem, i planovi koji su davno započeti, tako da mislim da je to više bilo neka zlonamjerni pokušaj da se prosto baci neka sjenka na neku priču koja je već u principu vrlo poznata i od ranije poznata. Na kraju hoću da kažem da je glavni grad imao sjajnu saradnju i sa drugim vjerskim koncesijama, tako da nastavlja se radovi svi radovi se nastavljaju tamo gdje su stali, nema nikakvih zastoja, nema nikakvih problema. Eto, hvala vam što ste nam otklonili ovu dilemu da su to davno započeti projekti, da to nije to sada započeto, nije to sada neko ucrtao odjednom crkve na određenim mjestima, nego to su projekti o kojima se mnogo unazad govorilo i poznati su odavno, tako da nije to nikakva novost, naravno. Ono što ja svakako mislim i što smatram jeste, ja imam jako dobre odnose sa svim vjerskim zajednicama u Podgorici. Iskreno cijenim i smatram važnim da taj međuvjerski suživot i odnosi budu jako dobri, da budu na jako visokom nivou, da se međusobno dobro razumijemo, da međusobno jedni drugima pomažemo, jedni bez drugih ne možemo, to smo mnogo puta do sada se uvjerili kroz istoriju, tako da ja lično uvijek činim sve što je u mojoj moći da se dodatno oplemene odnosi među različitim vjerskim zajednicama u Podgorici, jer prosto stvarno iskreno vjerujem da je to jedini pravi model. Da, pa evo baš je na radost vjernog naroda koji čini 70-80% ili tako
stanovništva Crne Gore gradi se crkva i gimnazija Sveti Sava na starom aerodromu. To je jedno veliko gradsko naselje koje se širi i zaista čini mi se to bila potreba. Ili tako. Dosta se brzo radi škola. Ja sam bila kada su sami temelji, kada je kamen temeljac postavljen i tamo sam bila, svakako prisustvovala sa velikom radošću. I često kada obilazimo gradilišta, naravno, onda obiđemo naravno sve i sve to ide svojim tokom i vjerujem da će đaci pravoslavne gimnazije brzo dobiti i svoju pravu školu onako kako to o njima i dolikuje. Da. Kao i medresa, znači naravno to je potpuno logično i očekivano. Podgorica je predala kandidaturu za Evropsku prestolnicu kulture, je li tako, ako se ne varam, za 2028. godinu. Za Evropsku prestolnicu mladih, jer postoji, ne postoji, vi ste u pravu, Evropska prestolnica kulture, ali smo mi aplicirali, Nikšić je aplicirao za Evropsku prestolnicu kulture, a mi smo, Podgorica je aplicirala za Evropsku prestolnicu mladih 2028. Ja sam inicirala uopšte tu kandidaturu. U jednom trenutku moram reći kada je bilo dosta komplikovano uopšte ući u priču oko kandidature iz razloga što smo opet bili u onom, nažalost, izbornom procjepu kada je nama bio otežan rad i kada nismo imali sve moguće uslove neophodne za ovu kandidaturu, ali smo zahvaljujući svojoj upornosti i trudu uspjeli da se kandidujemo. Moram da kažem da su nam tu veliku podršku pružile i nevladine organizacije i civilni sektor, kao i razni naši strateški partneri, u prvom redu recimo UNICEF, UNDP i ostali naši partneri koji su stvarno nam pružili ruku pomoći i mi smo uspjeli da, zahvaljujući tom jednom sinergističkom i zajedničkom radu jedne velike grupe koja je tada formirana, koja sa tim zadatkom uspjeli da predamo tu kandidaturu i prije nekih 10 dana smo saznali da se nalazimo u trci sa 12 gradova Evrope i da ćemo negdje početkom aprila zapravo znati da li idemo u drugi krug. Zašto je to važno? Dakle, cijenim jako važnim tu aplikaciju iz prostog razloga što Evropska prestolnica mladih podrazumijeva da bi Podgorica mogla biti centar mladih 2028. godine. Dakle, sve one aktivnosti, sva dinamika koja je vezana za mlade, za njihov život, za njihova interesovanja, za njihovu edukaciju, za volonterizam, za sve one sadržaje koji mladima omogućavaju kvalitetan i bolji život bi se dešavala u Podgorici. I Podgorica bi samim tim bila centar Evrope kada su u pitanju mladi. Čak i pod uslovom da se desi situacija da mi ne prođemo u sljedeći krug, što se nerijetko dešava. Dakle, nije uobičajeno da baš odmah dobijete tu kandidaturu i tu prestižnu mogućnost, ali čak i da se to ne desi, nastavljamo takmičenje iz prostog razloga što se i 29. godine očekuje, znači mi ćemo svakako ući u neki od sljedećih krugova, bilo bi idealno da to bude 2028. jer bi se to poklopilo sa terminom ulaska Crne Gore, svi se nadamo, u Evropsku uniju, ali svakako važan projekat za glavni grad. Da, pa i negdje je to u potpunosti u skladu sa imidžom nekako, ili tako, tim nezvaničnim Podgorice. Jeste, Podgorica inače gaji taj, dobro ste to rekli, nezvanični imidž friendly city, što je stvarno jako dobro i omogućila bi nam, ta kandidatura bi nam omogućila veliki broj aktivnosti, stvarno koje bi se odnosile na afirmaciju života mladih u glavnom gradu i promociju mladih, što je jako važno za svaki glavni grad. Pa pažnja bi se usmjerila vjerovatno i na razvitak nekih sportskih. Naravno, i sportskih i kulturnih resursa koji su nam samom kandidaturom negdje i postavljeni kao uslovi, što bi dodatno osnažilo i poboljšalo život mladih u glavnom gradu. Veliku pažnju posvećujete i ženskom preduzetništvu i baš sam vidjela da je u tu svrhu bilo puno nekih projekata i generalno istupate u svrhu zaštite žena kada god da je to potrebno i uvijek ste se solidarisali sa ženama koje su na neki način loše tretirane u našem društvu, pa bilo da su to javne ličnosti ili ne.
Dobro, da se sada i vratimo i naravno bit će mi drago ako budete i to komentarisali, ali konkretno želim preduzetništvo da obratimo na to pažnju, jer malo je žena i dalje, iako eto možda je to negdje tema koja je suviše obrađena, ali mi i dalje imamo mali broj žena i u javnoj upravi, i na liderskim pozicijama, i u privredi, i u preduzetništvu, i u privatnom sektoru. Kako će glavni grad da pomogne ženama koji imaju neku želju, neku inicijativu da se nečim bave? Jeste, žensko preduzetništvo je tema o kojoj sam ja mnogo puta i u proteklom periodu govorila i mislim da nikada nije dovoljno kada govorimo o ženskom preduzetništvu, jer nažalost ovo što ste rekli je istina, mi i dalje imamo jako mali broj žena koje pokreću samo inicijativno neke svoje biznise, neke svoje projekte, neke svoje poslove i važno je i značajno da tim ženama omogućimo što je bolje uslove za pokretanje ovakvih aktivnosti sa jedne strane, ali i da ih psihološki osnažimo da krenu prosto u realizaciju takvih projekata. Imali smo u prethodnom periodu subvencije za žensko preduzetništvo, opredjeljena sredstva, to ćemo imati u narednom periodu naravno, a također ono što smo radili i što ćemo raditi jeste održavanje različitih seminara, diskusija, panela koji će govoriti upravo o tome koliki je značaj ženskog preduzetništva. Baš sam nedavno imala jedan sastanak u Skupštini glavnog grada sa asocijacijom liderki i nevladinim sektorom koji su promovisali određene nove platforme digitalne kojima će se olakšati pristup ženama da prosto mogu da konkurišu i da prijave i da osnaže svoje žensko preduzetništvo. I imat ćemo neke aktivnosti u narednom periodu na tu temu svakako. Ali ono što ja uvijek napominjem i uvijek kada govorim jeste da žene u Crnoj Gori i u Podgorici moraju da budu osnažene i da im se da neki dodatni vjetar u leđa, da prosto se odvaže da urade ono što one definitivno mogu. Dakle, to sam apsolutno sigurna da one mnogo toga mogu i da mogu mnogo više od onoga što one misle da mogu, ali da je veoma često potrebno da imaju određenu podršku i određenu, da prosto budu animirane, da se pokrenu i da ne odustanu od svojih namjera. Tačno je to što ste kazali da ja veoma često se trudim da osnažim žene u svakoj prilici, ne samo u politici nego i u svim drugim društveno odgovornim poslovima. Ja sam se i sama prethodno bavila i čitav svoj život bavila medicinom, kao što i sami znate, i još sam na samom početku svojeg staža ljekarskog shvatila koliko je važno osnaživati žene kada su u pitanju društveno odgovorni i važni poslovi. Recimo, ispričat ću vam jednu konkretnu anegdotu koja je meni ostala u pamćenju još iz tih prvih ljekarskih dana, a upravo se odnosi na ovu temu. Bilo je neko dežurstvo u urgentnom centru i bilo je kasno uveče i jedan fini dedica došao je na pregled u internu ambulantu i ja sam mu naravno kao mlada ljekarka rekla da treba se pripremi za pregled i da skine sako i tako, i on je mene pitao pa ima li ovdje neki doktor da me pregleda. I vidite, to su neke stvari kojima mi svakodnevno i dalje svjedočimo. Nije to ništa neobično, nije ništa novo, nije ništa neočekivano, ali mi moramo kao društvo da učinimo određene konkretne pomake i da svakako shvatimo koliki je značaj učešća i žena u takvim poslovima. Dakle, ja sam se tada s njim naravno našalila i rekla ja sam ovdje jedini doktor do ujutru, tako da ste osuđeni večeras na mene. To je sve super prošlo, on je naravno posle bio zadovoljan, ali hoću da vam kažem, tih primjera ima svuda u svakodnevnom životu, svuda oko nas. I još od tog vremena u meni se rodila ta neka želja i potreba da prosto nekako guram naprijed sve one moje koleginice, prijateljice, žene za koje znam koliko su mudre, pametne i odgovorne i koliko mogu stvarno da doprinesu. Ono što naglašavam uvijek jeste da je važno da muškarci shvate da to nije neka potreba da se dokažu žene da su pametnije, da su sposobnije, da su bolje, daleko od toga, jer jedni bez drugih, opet se vraćam na onu istu priču, ne možemo, nego prosto da zajednički
rešavamo neke probleme i donosimo da imamo najbolje rezultate ako budemo radili zajedno. Nije ni porodica slučajno smišljena kao porodica koju čini i muško i žensko. Tako da ja sam neko ko mnogo njeguje tradiciju porodice i meni se čini da iz tog modela suštinski svaki drugi model može da proizađe. Primijetila sam da čak i kada je riječ o političkoj konkurenciji da vam to nije prepreka da podržite žene. Tako je, naravno, apsolutno i nikad neće biti. I mislim da je jako važno, ja sam i u ovom sazivu osnovali smo ženski klub u Skupštini glavnog grada, imali smo ga i u prethodnom sazivu, zaista sa jednom jedinom iskrenom mojom željom, a to je da žene različitih političkih subjekata, ideologija, profilacija pokažu i dokažu kako mogu zajednički da rade i kako mogu zajedno da postižu vrlo konkretne rezultate. Ženska solidarnost je jako važna. Ja sam se nažalost susretala u nekom prethodnom periodu bavljanja politikom i nekim ružnim i drugačijim primjerima, rekla bih tužnim, iskreno da vam kažem, kada žena napada ženu, kada žene ružno govore o ženama, ali vjerujte, mislim da je to potpuno pogrešan model i mislim da se time ne postiže apsolutno ništa osim potpuni kontraefekat. Ne možemo mi svi isto da mislimo, ne možemo svi da pripadamo istim partijama, ne možemo svi da imamo istu ideologiju. Nije po meni ni dobro da svi jednako mislimo, jer mislim da najbolji kvalitet se postiže upravo raznolikošću mišljenja i pristupa, ali to ne znači da ne možemo imati zajedničko djelovanje, zajednički jezik i solidarnost, što je po meni jako važno. Uvijek postoji lijepa riječ kojom se može reći mnogo, a da nekoga ne uvrijedite. Mislim da taj pristup je stvarno pogrešan i ja ga apsolutno ne baštinim. U toku emisije, izvinjavam se, spomenuli ste da je za realizaciju bilo kakvih projekata u glavnom gradu neophodna saradnja lokalnog nivoa, glavnog grada i državnog nivoa. I evo baš u ovom mom narednom pitanju želim da se pozabavim nedostatkom kapaciteta za osnovne škole i evo nažalost i vrtiće, mada čini mi se u projektu su, je li tako, izgradnja 2 nova vrtića na teritoriji Podgorice, ali znamo da i osnovne škole Kubure, evo ja ću samo spomenuti školu Oktojih jer sam blizu te škole, i evo već neko vrijeme se priča, škola ima 3 puta više upisanih đaka nego što ima kapaciteta. Priča se o tome da će biti neki novi kapaciteti blizu škole izgrađenih. Htjela sam da vas pitam, naravno škola Oktojih nije jedini takav naravno, primjer. Naravno. Da li nešto glavni grad planira da realizuje kako bi pomogao Ministarstvo prosvjete i da li postoji neka saradnja u tom vidu, u toj oblasti zapravo kako bi se riješio problem prenatrpanosti osnovnih škola u susret upisu u novu školsku godinu? Pa glavni grad ima jako dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete, ali ono što smo mi u prethodnom periodu recimo radili, a pripada negdje, odnosno preklapaju se nadležnosti, ja da tako kažem, glavnom gradu, jeste da smo mi učestvovali u velikom broju nekih određenih konkretnih popravki ili sanacija određenih šteta koje su se ticale školskih dvorišta, školskih fasada, uređenja školskog okruženja, školskih, hajde da kažemo opet tih dvorišta, i mi smo tu jako puno sarađivali sa školama, najviše sa osnovnim školama i pomagali, izlazili im u susret, prosto da tako kažem, i to smo radili u prethodnom periodu aktivno, to ćemo naravno raditi i u narednom periodu. Što se tiče samog povećanja kapaciteta prostornog škola, to svakako mora biti orkestrirano iz strane Ministarstva prosvete, naravno sa državnog nivoa, a mi smo svakako u domenu mogućeg i svojih nadležnosti tu da pomognemo u mjeri koja nam kao glavnom gradu pripada. Znam da su razgovori sa Ministarstvom prosvete bili intenzivni i da su planirani u narednom periodu, to mi je baš saopštio i gradonačelnik. Lično nisam prisustvovala tim sastancima, obzirom da sam ovamo u Skupštini, ali svakako znam da je planirana aktivnost saradnje sa Ministarstvom prosvete po tom pitanju i stvarno se nadam da ćemo u narednom periodu moći da svjedočimo nekom zaista povećanju prostornog kapaciteta kad su u pitanju vrtići i škole, jer potpuno sve što ste kazali su neoborive činjenice.
mi to znamo i gotovo je nemoguće funkcionisanje tih škola i jako je naporno i đacima. Recimo da u City kvartu ne postoji škola, evo sad konačno krenut će se u realizaciju projekta škole, izgradnje škole, što je opet jedan dobar iskorak, ali kažem opet sve to zahtjeva i određeno vrijeme obzirom na situaciju kakvu smo zatekli. A to je praktično malo škola, tako je, naravno, malo zdravstvenih objekata, naravno, malo a samo vrtića, izgradnja stambenih jedinica. Jeste. Svakog dana kada završite sa radnim obavezama idete na kliniku za pulmologiju, jasno u skupštini imate vjerovatno vrlo naporne aktivnosti, puno razgovora, sastanaka, sigurno nije lako biti u gradskom parlamentu, a nakon toga idete na kliniku za pulmologiju gdje obavljate vrlo naporan i stresan posao, odgovoran posao kao što jeste posao ljekara. Vidimo i tako na društvenim mrežama, često se javljate sa noćnih dežurstava, ni to vam ne pada teško. Evo, ja zaista moram da kažem da vam se divim u svakom pogledu i naravno i pored toga ste majka 3 divna dječaka. Dva dječaka, Filipa i Pavla. 2 dječaka. A ovo što ste kazali, hvala vam puno prvo na ovakvom divnim riječima koje ste kazali. Pa da vam kažem, ja imam srećom s ove pozicije na koje se sada nalazim mogućnost dopunskog rada i ja taj svoj dopunski rad koristim i provodim u bolnici. Kao ne ostavljate ljekarsku karijeru. Ne ostavljam ljekarsku profesiju jer ja sam neko ko je i prije ovog posla i bavljanja politikom imao svoj ozbiljan posao i ozbiljno radno iskustvo od preko 20 godina rada sa pacijentima. To je moja osnovna profesija i ja uvijek kažem politika je nešto čime se bavite u određenom trenutku, ali što je svakako prolaznog karaktera, za razliku od onoga što je fundamentalno, nešto što čini dio vaše ličnosti neodvojivo od vas, a to je svakako kada sam ja u pitanju svakako medicina. Ja radim ambulantu pulmološku u kliničkom centru jednom nedeljno i to moji pacijenti znaju, a svakako dežuram 2 puta mjesečno, pomažem mojim kolegama i zaista moram da vam kažem da kada odem u bolnicu, koliko god da je taj posao zaista zahtjevan, naporan i stresan, za mene predstavlja određenu vrstu rehabilitacije, odnosno nekog povratka sebi iz prostog razloga što vas medicina i bavljanje tom profesijom uvijek nekako, ja to stalno govorim mojim kolegama, opominje i vraća na neki put koji je zaista životan i koji je potpuno činjeničan, a to je da ne postoji ništa vrednije od zdravlja, da je zdravlje najvažnija stvar u životu, da su samo zdravi ljudi, zadovoljni ljudi i da prosto svi treba u svakom trenutku da budemo svjesni da je važno da budemo skromni, da budemo zadovoljni i zahvalni za sve ono što imamo, jer kada se vi suočite sa bolešću, sa nesrećom, sa tugom, sa jadom s kojima su ljudi, nažalost, prosto suočeni, onda vas to nekako opomene i uvijek vam svrati na neki zaista jedini pravi put. Tako da ja stalno govorim i dosta govorim i često i u skupštini sam organizovali razne predavanja i diskusije vezane na temu prevencije bolesti i značaja očuvanja zdravlja, jer mi se nekako čini da u ovom svakodnevnom životu, u haosu i brzini u kojoj mi svi bitišemo i živimo, često zapostavljamo i zaboravljamo koliko je zapravo važno naše zdravlje. Jer ono što nije slučajno rečeno, bolestan čovjek ima samo jednu želju, a to je da ozdravi. Nažalost, kada vi pogledate oko sebe, pa vidite koliko smo mi nekad nezadovoljni svim i svačim, koliko nas svašta nervira, koliko pravimo probleme često tamo gdje ih nema, koliko smo nekada sebični, ishitreni, svako od nas pojedinačno, a kada vidimo šta je u suštini ono što život čini životom i što je najvažnije, a to je svakako zdravlje, onda vas to svakako vraća na pravi put. I mislim da svi treba da povedemo računa o tome, da vodimo računa o svojem zdravlju, o zdravlju svojih najbližih, o zdravlju svojih porodica, jer, kažem opet, to jeste najvažnije.
da probamo još ovih nekih 10 minuta pred kraj da obradimo još neke ovako teme možda koje nismo uspjeli u toku razgovora da obradimo. Riječ je o Podgorici kao zelenom gradu i Podgorici gradu eliminisanom od gradskih gužvi. Pa evo da napomenemo da je zaista gradski saobraćaj puno rasterećen upotrebom gradskih autobusa koji su zaista ovako u odnosu na ono prethodno stanje mnogo efikasniji, bolji, sve više ljudi koristi gradski saobraćaj koji je pristupačan krajnje. Da li u tom nekom vidu imate nekih planova, da li glavni grad planira još neke stavke povodom gradskih gužvi? I da vidimo kakvi su planovi kada je riječ o Podgorici kao zelenom gradu. Jeste, odlično ste primijetili da gradski saobraćaj sada funkcioniše i da on ima svoju svrhu i svoju namjenu. Dakle, ranije, nažalost, smo svjedočili situacijama u kojima smo imali neke autobuse koji su uglavnom gotovo uvijek bili potpuno prazni, tek po neko da se nađe u njima, što samo po sebi je govorilo o besmislu takvog jednog gradskog saobraćaja. Ono što smo mi na samom startu uradili jeste da je gradski prevoz i raspored gradskog prevoza modifikovan, promijenjen i prilagođen potrebama i gradskih i prigradskih naselja. I sada imate situaciju u kojoj sve više stvarno građani i građanke Podgorice koriste gradski prevoz i mi planiramo da u narednom periodu povećamo kapacitete u smislu i broja autobusa, ali i gradskih linija. I očekujemo veoma brzo da će se broj autobusa kojima raspolažemo, a samim tim i prevoza gradskih linija povećati u narednom periodu i još dodatno pojačati. Vidjeli ste da sada imamo da i stariji i mlađi koriste gradski prevoz, što ranije nije bio slučaj. Tako da mislim da je tu stvarno po tom pitanju dosta već učinjeno, ali uvijek naravno može bolje. Što se tiče zelene agende glavnog grada, mi smo i u prethodnom periodu dosta govorili o tim važnosti i značaju zelenih pluća Podgorice i zelenih površina. Rekla sam i na samom startu emisije da je u planu već imamo izrađene konkretne planove za konkretne parkove koji će se graditi. Potpuno nove. Tako možete li otkriti možda u kojim? Pa evo upravo ovih dana će se napraviti neki rasporedi, tako da će sigurna sam Zelenilo, da li direktor Zelenila, da li gradonačelnik obavijestiti javnost konkretno kojim će se redom raditi ti parkovi. Upravo ovih dana imaju oko toga konkretne dogovore, ali ono što smo recimo mi u prethodnom periodu pominjali, a lijepo je podsjetiti, jeste da sam recimo ja inicirala da u okviru jednog velikog parka koji će se raditi u prostoru tamo bloka 6, odnosno to dođe otprilike negdje iza Štampar Makarije škole, će postojati jedan određeni dio parka koji će se zvati senior park i koji će služiti samo starijim, odnosno ajde da kažem tako pripadnicima, ja ne volim da kažem trećeg doba, nego zlatnog doba. Takav park ne postoji nigdje u Crnoj Gori do sada i eto i naši stariji sugrađani imat će priliku da imaju neke prilagođene sadržaje i sprave u senior parku koje će biti potpuno apsolutno prilagođene njihovim godinama, njihovim potrebama, njihovim zahtjevima i svem onome što je neophodno da imaju. Sa druge strane, ja sam pominjala i u najavi je bila izgradnja, to je projekat koji nažalost nismo uspjeli da u prošlom sazivu realizujemo iz prosto kratkog vremena, nije prosto bilo prostora dovoljno, a zove se senzorni park. Znači, senzorni park je također nešto što ne postoji u Crnoj Gori, a neophodno je da postoji i odnosi se na sadržaje u parku koji su prilagođeni potrebama djece sa posebnim potrebama. I to je nešto o čemu mi moramo da mislimo, o čemu moramo ozbiljno da se posvetimo i baš sam evo prije nekoliko dana smo imali neke određene konkretne razgovore i na tu temu, pa očekujem i nadam se da ćemo moći da imamo jedan ovakav projekat uskoro u Podgorici. Pa to će baš da obraduje roditelje, sigurno takve djeca. Naravno. Spomenula sam u emisiji da vam je vjera i duhovnost značajan aspekt u vašem životu privatnom,
a vjerojatno i poslovnom, ili tako? Pa koliko vas konkretno nadahnjuje vjera i kakvu poziciju ima crkva u vašem ličnom i porodičnom životu? Pa Za evo, kraj. hvala vam za to pitanje. Nekako kompletno moje bitisanje i funkcionisanje je neraskidivo vezano sa vjerom, jer ja sam u principu odrastala u jednom periodu, mogu da kažem komunističkom, obojenom, koje nije baštinilo u tom smislu i na takav način i nije prosto postojao takav neki pristup vjeri. Međutim, moj otac i stric i moj džed su zaista uvijek vodili računa o tome i upućivali nas još od malena na značaj vjere i duhovnosti uopšte. Na studijama već sam zaista bila mnogo više posvećena i često sam bila naravno na liturgijama i u crkvi Svetog Marka gdje sam i krštena, ali svakako i u hramu i u sabornoj crkvi. I prosto vjera je nekako, kako da vam kažem, skopčana negdje i indirektno i sa mojom profesijom. Znate, kada ste vi ljekar i kada je vaša obsesija spašavanje života i vraćanje čovjeka u život, onda morate naći neku kopču i konekciju sa nečim što dolazi posle. Morate fundamentalnom naukom ako se bavite, kao što jeste medicina, onda vas to tjera i prosto nekako navodi samo po sebi na taj neki duhovni put, na put vjere. Jer u biti vašeg zanimanja, vaše funkcionisanje jeste spašavanje ljudskih života, nekako prosto morate, povezani ste sa nečim što dolazi kasnije, što dolazi posle, a to je svakako vječni život. Tako da ja bih rekla da je jedna od mojih osnovnih ideja vodilja u mojem generalnom funkcionisanju, radu i životu uopšte vjera i ona čuvena misao patrijarha Pavla koji je kazao od svega je najvažnije da budemo ljudi. Jer sve je prolazno, sve drugo je od danas do sutra, vidite i sami, ali ono što ostaje jeste ta duhovnost i jeste ono što govori fundamentalno o našem moralu, o našem karakteru, o našem funkcionisanju, a to je svakako činjenica da je važno da svi ostanemo ljudi u svakoj situaciji životnoj koja se nametne i koja nas zadesi. Jeste, i da ostaju naša djela. Tako je, najbolje naravno, govore o nama. naravno, tako je. Gospođo Borovinić, hvala vam najljepše na ovom razgovoru danas. Zaista nam je bilo drago da ste nam bili u gostima. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu i na mjestu predsjednika Skupštine glavnog grada i kao ljekar u kliničkom centru. Hvala vama puno i još jednom svakako veliki pozdrav za sve slušaoce i prijatelje Radija Ćirilica. Eto, poštovani slušaoci, čuli ste našu današnju gošću, gospođu doktoricu Jelenu Borovinić-Bojović. Toliko za ovo izdanje emisije Ćirilica. Mi se gledamo, odnosno slušamo narednog utorka. Prijatno.